Cha bafethu, sithathukile nathi usiphe umfo kagcwensa eqonywa ngempahla ngeduku kwelinye ulimi lwezigodgodi. Kona sekubingelela yena mathemba acebisa intombi zimqamela amahlaka abanye baqamela imali ngena kwethu ngakusikhuleka uqala ngicela subscribe share uphinde comment sikhuluma indaba enkulu lapho khona ke umfo kagcwensa usiphiwe ozwangethole lendidane ke lapho khona ke eqonywe nje ngempahla ngani ukuthi kumangaze abaningi kodwa ke kwasekuphinde kubajabulisa abanye ukuthi hawu cha wazoyenza umfana into enhle sifisa ke engathi intombi ayitholile engaqhubeka nayo ayilobole ayenzele konke okuhle lokhu ke okufiswa abazali bayo ukuze naye ajabule akhulise abantu ngeqiniso abantu ngani ukuthi bese kubonakala imibuzo lapha ke eshaya khona ingoma yami ke ukuthi makukhanya ngempahla ukuthi kuwesithasi cela usibare asina ngenza ukuthi hayi cha kumnandi angifuni nomqondo kodwa ngaphandle ukukhuluma kakhulu nokwanda nambuso wakho uyawubona nawe ngicela ukuthi uthakazele ungakhohlwa ukusubscribe ngane wethu lapho khona ke usiphe beqonywa ngeduku elimhlophe qwa elimhlophe lichaza ukuthi ke usuqonywe intombi kodwa wethu mina ngale kwanda kakhulu nambuso wakho.